cities. Akoma FM 87.9 Kumasi. Idea yemubi yedi yaw ewo sadie hu. Now watch this and hear this. Asampa no fa wo kano. Ahaya Amansie Central akwase jamfin pasua. Hweye kwan from Nomleso fresh kwanta to Nomleso. Ehwe na yira ma hweye se etanya babia nkono. Akwase jamfia dawroma. Hwabura wo di yen. Abura akwase jamfi di yen ni o wofa. Ya besia no pa 8 o'clock. Ababi sabe. Yenko yemma kan ko kan ma ene etia. Na do ye yen de ye na okoswanye esa. Tie kwano isi totoyi. Wo si aban adibo na anya aban. Eye ni aye timenfo na ye ha because galamse ya yemi wo ya gwana bia na kai wa fele amna no. E basa wasi nsuo ne kwan. Nsuo be mfa. Nsuo to kasikra na yiri sa. Nti ase galamse ni emfa se amu ye we na ma nsuo na village na de ya kwan na si. Oh, she has a tar no nyasa nkutwa wase entimi nko nimleso tie se entimi nko nya beka kwa mvivi dia se bia adechi anse etimako so da se ha the best ne se ye besra bia mamu ye galamse no se nipa no bi oboto asase a no ka chini pese wi a amna ne fele no nko besa na nsuo ni am kwan ne besusu na etimabo ya draw timefo ni ye ne wo kuro kitom no a omba ekume be aduma no empenifo wore ba de wo yani yeti ekronim no yani yesi yebo ye kwan ye nam so no yani ye faso peni no o mahabi enti yani mpen ye kron ye o ye mpen furo nkuro na se de o mo boa ye na ekwan no na se nsuo na betimare aso woman because ebi ne no o panyin firi chana ni eba o no wi na dwuma okọ oni habi. So these are the issues but adebo enya we nko a now what tie this explosive Fabna ne adinasia konkon de ne ko no ono o wasi akonkon no okodura obetua 20 cedi aha ana omu di moto so cross so a obu di 60 cedis kwa no ankasa na eda ho no edom na egu akire no ana bridge no so ha yeso ye firi kuro no to aye bar so ne ya beka akire wa ha na edom e wa ha nyina abeka yentimi nkobo ase edom a wa ha nyina yentimi nkobo ase bridge na ankasa ni Aya dadie bridge na ankasani ala me nam so no bridge na ankasani ala nsuo na kwan na nsuo ni kwan na ankasani Akoma FM fo mo hwe nsuo na ankasani nsuo ni kwan ni Kasi a omu ko buase omu ko digwa. Kasi ni na egu akiri ni. Mi ankasa so me na gaja anhye. Na me makura ase hya ha. Ana me ba me ka so abeka akiri hobi. Me ka ahya to hobi. Ti kasi na egu ho ni na omu ko buase adwadifo omu ko buase. Ana omu abeka ho no. Akoma FM fo. Nsuo na ankasa kwan bridge na ankasa no. Ah omu kire nsuo no. Bridge na ankasa ni. Bridge na me nam so no. Nsuo na ja bridge no. Enu watwa onu angasa ne kwan eye franso efie donko akwan franso fie asem na mekan don ma ko yina ewo ha nyina omo ko boase adwadifo omo ko digwa obaka akire kwabla ne ne adinasi akonkon ade ne cross nsuo ni road na ka so faso no eno no ene nsuo no aja ne kwan moto no so omo fa moto no so a 60 cities moto no omo de motos no omo de cross a 60 cities. And it is anopane kwano I was very charitable na me see 50. So nipa da sani yata musi kwan ho ya kwan ho based on utumu duro. As a utunu wo waiter 25-30. Utunu ye tra fian na chese no ya je e bia 15 sini akonsi down. Wo kwojeje wano ya jawa simfimfin ho. Enti moto no 60 Ghana cedis. Now you are in a country where people will go do political campaign. Na yentimi emma common residents, ordinary Ghanaians. That is a political English. The ordinary Ghanaian. Ontimi ntwansu makrom enkonkodidwa. Where are we going? Abraham Tachi, assembly member at the Numreso electoral area. Bema, Ahaya Akoma 87.9 FM or Sekrom TV. Kofi Asante ni name amemo ache bibi abokode. I just Adom, a free breben and a community ensuo to a block mo a free.
Ghana ha mo de just kwabrane na ejina mu so a nipa etwa sui since when Any amada wasi awa konya adama me na mecha wati for anopai se de obisam no ensen ye nsukasie free me amani minini me fast minini kwa manya 40 plus ensen ya dia afia enso betopan eyiri pa etimi kwa chance de o kan ho asemi ntade ati sa anya se bia nan kwa na ayesa tayes and attire all this why that one na more better than for to afa ho so anamo tie ye kwan since said them no kan ho asemi contractor the master da contractor wa pass last 2 years contractor in the Pikinsia and of us so by no was it abayman ska etu ajai anyama ni nyina ko a sia meka sei akwane ta wa yenye contractor no aba hoko a chese kwan da ho a onye ya waja hoko e fatana osidi enti no woko ubisana wasi wenyeska ubisana wasi wenyeska ma yani DC the crofo nyina ko DC o ani DC afra no ama onena kasa sɛ de wɔka na wɔka sɛ de nsanka sika nti mini abusam ya yɛnim fa ho no so me pese bi nyante ase sesi a moye den kroma no nsuo to se a yeso nipa ba ko a ye gisɛn ma me sa details no ipato emse mrante na ebasa on se obi kan wo no bi so enkwa ma yam mrante na ona omo ho aden no obo ha wo sosio enti wonti mi enfam anko etebasa no ma fa no na si na betre so ebi o maji 20 cedi 50 cedi sale kese obi ji 30 ana ni ani pato enya afibia so ebetuma ba se metra ga de 4 years ebi si start aburu sakra ebi si afini afia ba se ne yiripa akobasa na area no enya de a sa contract on the man no yi aben e no the man no the man 2022 no man of 2022 but somewhere June it was 2 years 3 months my 2 years 1 month man and we buy na djuma be no ba ba no ho a we e we no tin kan be no but it do kwa no we we ni no ye covet no so kwa wan fele and we ja ho yes asesa ya de for we covet no we half and half na one year no ana kai eji akonyaba ewo ho etere wo kwa se nsuatui atechani identicate mitim bi aba 30 minutes 1 hour kwa na kai ntimi sin ntwam nko okay enti sesi ano die mpa na ombetima ya asade no ombetima si ano kwan patron nyina gina samino ka sei o maina ya openi ba kwa otitini mobile ema iskam ye ko to manso edi baye chele photo so mno nanso anso ana Abraham so abwae kakrama edi ye anso ade se abwafo ne so ma omo bi se omo paso mbeboa na ke akwanda wanke ye vese sa contract nya ma studie tanki akone bedi ayentem amaye wow nti on te say ba be kwan de da bia de yeso nipa based on otumuduro ehu scan ye bejo na ye hu na wontimi ukra na o peskan deja na ya nipa mienu ana mi asa ba ko first na ba ku jina na jawman amana jinom de wetwam acha say yasoa kwabrane wa hamanka mu na woda omo ko ho de chereche ebi dio ma hima na omo hina okwan tiasam kitwa eti eba se kromo hinu su twa kwan na moye ndai na kromo hinu je se basa men kan se wan kokra se ne basa ya ana ai Facebook ka be chan covid na koto me kra se no mi
me fam me ngwa bia so na dam kukum obi fam me se me mpere me manage fam sa anti ya kamya to na ma ya inti sana me so me ye no anti asa pemfo nyina de da kwabena ne kon ho ne yedi o mutwa ma sana wonko obede ade aye ho ayesem so want ya sa untimi ntwam ei Akoma FM 87.9. It is a chrono ensu amono enti nsuo no na ani aya ada mo da so tu gala no wo ho ana ipa cho gala ni de o se ekoso dan se digan west for ni na ana asaya chenti ensuo no ya dan ya ni ntimi se we no kra yire no asade ensuo ne na nam wiram nyina enye nyina bebom eni ntina ho ni sa no amena wase osibu DC ni ye hwan Makedonko. Honorable Makedonko. okay my ena wase ye be san so about so buzavo eno eja mo cross ko oboase right Me patane. okay no mre so ewo eye oboase dunkwa stretch na motien but yentie na ye hwe mo amofhwe Facebook page